Eugen Varzić, umjetnik iz Istre, moj gost u razgovoru s umjetnikom. Eugen, dobrodošli u Galeriju Vjekoslav Karas. Evo, za početak ću vas zamoliti da se prošećemo kroz postav i da nam malo pojasnite slike koje ste ovdje izložili. Ali evo, za početak možda jedno pitanje. Izložba se zove Made. Otkud taj naslov Made i što znači Made? Hvala vam na pozivu i hvala što imam priliku pričati ovako pred javnošću. Izložba ima naglasak Made. U biti radi krivo se, sam izgovorila. Da, niste krivo, ne, niste krivo jer obično kažu ljudi made, Amerikanci govori made, ali je u biti Made. Radi se o jednoj uzrečici koju je meni mama govorila u biti kad sam bio klinac, kad sam obećavao da ću napraviti neke velike ili loše stvari, onda uvijek govorila Made. I onda to u biti u ovom filmu koji će biti popratni dio izložbe, ja napominjem neke stvari koje sam htio raditi, onda mi je govorila Made, tako sam jednog dana njoj u biti rekao da ću biti slikar. I onda rekla Made. I kako nekako u zadnje 2 ciklusa koja sam radio, počevši sa izložbom u Umjetničkoj galeriji Dubrovnik 2021. godine, gdje se izložba zvala Sve su ti slike ok, koja je bila posvećena ocu, ovdje se sa mamom obračunavam, tako da nije obračun, nego jedna stvar koja je meni došla kad smo supruga i ja razgovarali kako nazvati projekt, kako krenuti u projekt, pošto mi je ona od velike pomoći u cijeloj priči. Onda smo došli do tog nekog zajedničkog zaključka da u biti je to nešto što je meni mama znala odgovoriti kad me bolio stomak, tako da, moja mama je još živa, nije nikakva frka, što se kaže, neki su ljudi pomislili o tomu da mame nema, da je to nešto tragično, ajmo tako reći, što je normalno životno, ali ima jednu priču, jednu notu koja se prožila kroz ovaj zadnji ciklus slika, ne? Tako da, evo, zato se zove Made. Znači, zapravo je mama na neki način i inspiracija, ali ako mama to tako kaže ležerno, Made, podrazumijeva se da se to nešto i napravi. Jesu li ove slike rezultat nečega što vi sa lakoćom stvarate? Pa znate šta, kad je uključena ljubav, onda nije problem ništa. Ne? Ja, kad sam počeo tamo 14 godina, a recimo grad Karlovac i moj grad Slavonski Brod su vezani sa tom tehnikom, to je tehnika akvarela. Ja sam tad sa 14 godina počeo nešto sa jednim profesorom slikati u Savu i tako dalje. I skužio sam da to je jedini sistem, jedini svijet gdje ja dobro funkcioniram. Bio sam disleksični klinac i tako dalje i nisam baš u sistemima škole se našao dobro. Međutim, ovdje sam bio dovoljno sam i dovoljno sretan da bi se odlučio napraviti neke veće stvari u cijeloj priči. Tako da, evo, samo treba voljeti. Ja to jako volim i radim svaki dan, tako da nije teško. Da, ovo moje prethodno pitanje je zapravo namjerno postavljeno, jer svako ko pogleda ove slike neće moći reći da su nastale lako. Ok, vama jesu, ali svakome bi vjerovatno drugom bile teško za izvest. Zapravo se radi o hiperrealističnim portretima. Pa evo, možda da krenemo, pa da nam kažete ponešto o svakoj od ovih slika. Slike, odnosno ja nekako svoje slikarstvo ne volim se trpati u ladice, znate, i kad kaže umjetnik iz porječja i tako dalje, sve to meni nekako ne leži, znate, nikad se ne znaju definirati. U Šibeniku sam vodički zet, u Brodu sam brođanin, u Poreču sam nekam Porečan, tako isto moje slikarstvo, realizam, hiperrealizam, to je onako širok rastezljiv pojam, ja slikam u maniri hiperrealizma i evo, ako ćemo početi od ove slike, ovdje još nisam bio toliko zagrizo, više sam bio u nekom klasičnom realizmu, monokromo slikanje. Možda sam previše bio pod utjecajem mog španjolskog profesora Antonija Garcia Lopeza, koji je zagovaratelj jedne drugačije vrste umjetnosti, koja se isto u domeni realizma događa, međutim on je više onaj akademizam, a ja sam htio malo više ipak onako otići u tehničkom smislu više ili niže, nemam pojma, više u realizam, hiperrealizam, da evo, pošto volim teške zadatke, onda si tako stavio to na vrat. Ne? Tako da ovo je slika od jedne, biti model ove slike je jedna moja prijateljica Iva, koja mi je česti model, evo tu je ima na više slika. Ja ću spomenuti kad budemo išli dalje koja je Iva. I onda, što se tiče postava u Karlovcu, kada sam sa kustosicom izložbe Ivom razgovarao u biti o postavu što bi izložio, nisam htio izolirati posljednji ciklus, koji je bio premijerno izložen u Motovunu 2023. nego sam htio Karlovcu se predstaviti onako
sa nekim slikama koje su već u skladištu bile, koje sam ja onako već vizualno smetnuo i možda otišao dalje i onda sam u biti izvadio ovu sliku ili recimo neke slike koje ćemo vidjeti kasnije i uključio sam recimo ove dvije nove slike među ostalim novim slikama koje su iz 2023. To su te slike gdje se dotiče majka, zamjenska majka, majka opijum. Svaka slika ima neku svoju poruku vezanu za to majčinstvo, kako majčinstvo može biti svakakvo i ne baš lijepo. Tako da sam ja bavio se u tim slikama malo. Htio sam promatrača potaknuti na tu vrstu razmišljanja. Znači, cijeli ovaj ciklus je u biti jedan eksperiment. Ja u ateljevu već neke nove slike radim, koje su opet odmah od ovoga nečega. Uvijek realizam, ali opet nešto drugačije. Tako da, možemo dalje. Ovdje također se nadovezuje taj ciklus. Mother sa zagradom, zove se Other. Isto tako jedna majka koja može biti, ali biološki ne, ali na druge načine može biti. Sad neću daviti s tom pričom, ovdje vidimo jedna tri rada koja su u biti meni uvijek kao jedan reset unutar ciklusa, gdje ja se vraćam klasičnom slikanju portreta ili klasičnom slikanju pejzaža. Pejzaže nisam uključio ovdje, iako ih radim povremeno, i urbani pejzaž i pejzaž kao takav. I onda sam ovako htio prestići jednim trisom, ajmo tako reći, gdje se vidi taj neki moj reset, pa onda opet nešto drugačije. Ne? Ali slike su zapravo kao da će ovi likovi sada izaći sa ovog platna i biti ovdje sa nama. Dakle, detaljni. Baš to želite naglasiti? Ja sam želio sam to uvijek naglasiti jer sam svojedobno kad sam bio nekad davno po nekim muzejima, ne znam, mislim u Francuskoj, jedna od slika od, mislim da je bio Eugène Delacroix, sam se osjećao kao da me onako uzima unutra, ne? Kao da kad ju gledaš kao da si dio priče. Onda sam ja htio biti tu vrstu komunikacije, da jednostavno čovjek ako dovoljno dugo ostane ispred slike, da mu ona počne pričati neku priču, da ga počne zvati sebi, ne znam, da ga na bilo koji način da mu isprovocira reakciju. Znači neko može reći, kao što je bilo slučaj da te slike su previše krvi, nešto ovo, ja sam rekao, gle, uvijek se može proći dalje, može se pitati zašto, ja ću uvijek vrlo rado objasniti i ja sam imao potrebu to tada tako reći. Šta da radimo? Ne stalno gledam onu sliku koja je iza, tako doći ćemo i do nje. Da, je li to možda neka mračna faza u vama? Nešto što mora živimo li u svjetlim vremenima? Rekli ste da je to vaša kćer? To je kćer Eva. Slika se zove Ciao Bella. Ona je završila faks, odlazi i tako dalje, kako treba biti u biti. Inače ne izgleda ovako, ima puno ljepšu kosu, perika. Inače ja svoje modele volim i šminkati i oblačiti i staviti im perike i staviti ih u tako jedne situacije gdje oni postaju praktički glumci na mojim slikama i odrađuju praktički za mene svoju ulogu. Ne? Tako da ovo inače slika koja u ovakvim prostorima, prekrasnim prostorima vaše galerije, djeluje mala, u biti ona dosta velika i impozantna, ali evo, prostor je lijepo, pod navodnicima, pojeo. Tako da to je jedna od slika iz 2021. godine, koja je bila, eto, opet uvijek se vraćam, često se vraćam u tu monokromiju, ako se vratimo na prethodnu Ivu i ovu, razlika u tehničkom pristupu je više nego evidentna, to će posjetitelji moći vidjeti izbliza. Je li teško biti vaš model? Evo, kćer ste nagovorili, što je sa drugima, s obzirom da, evo, kao što i sami kažete, imate i neke ideje za njih, kako bi to trebalo izgledati? Obično, to je jedna duga priča, to je jedan proces isto. Znači, puno ljudi je htjelo biti model, a onda kad bih ja naslikao bi neke detalje njihovom licu koje možda nisu htjeli da se vidi, tipo da li Prištić nešto bore ili tako nešto. Znači, vi ne opraštate greške? Ne, radi se o tome da ukoliko vi radite čovjeka bez životnih dijelova, znači sjedih, bore i tako dalje, vi dobijate jednu lutku. Jednog čovjeka koji je beskarakteran, a meni trebaju ljudi, jer nakon 35. godine teško se sakriva ta neka životna priča koja ti dođe na lice. Tako da modela imam, radio sam dugo godina sa istim modelima, znači s kćerkom, sa ovom mojom prijateljicom ovdje koja se zove Merima, ona mi je bila isto tako model na više slika. Najbolji su modeli koji u biti sa mnom dođu u atelje, ja odradim fotografiranje, znači i šminku i sve. Potpišemo ugovor, ja s modelima potpisujem ugovor zato što radim sa vanjskim tržištem i onda
sve te galerije žele biti pravno sigurne, da ne bi taj model došao njima i rekao, slušaj, sad ti meni daj za nešto, jer to se nalazi, te slike su bile i po raznim svjetskim galerijama, časopisima, svugdje se pojavljuju i onda je u biti taj odnos nas pravno strogo definiran. Ne? I tako da je, recimo, Merima je jedna od njih, sa kćerkom naravno nemam ugovor, jer ona mi vjeruje. Želim ugovor iz razloga toga što sam bio rekao, a iz toga da bude taj fair i korektan odnos, da ja sad ne uzmem njen lik i koristim za bilo kakvu vrstu negativne promocije i bilo što, nego da jednostavno bude fair i korektan odnos. I to preporučujem kolegama koji se bave portretnim slikarstvom da imaju tu šprancu ugovora i da u biti razmišljaju puno pravno o svemu. Nego, što recimo, mi je napravio, da. Majko imali Boga, to je Iva koja sam, ja sam joj rekao da tu jednostavno ta slika mora imati u sebi određenu vrstu bola, ožiljke na ustima, ima simbole koje sad ja mogu ovdje reći, ali ima kršćanske, ima židovske, ima i muslimanske i tako dalje, tako da jedna priča koju ja mogu sad kroz vodstvo, recimo kroz izložbu što ćemo imati dan nakon otvorenja, onda ispričati ako nekoga baš dublje zanima. Da, u čemu zapravo pronalazite inspiraciju? Vidjela sam ovdje slike i naslove primjerice Bosna, koja nas sve, bar mene, evo, na neki način asocira na rat. Može biti, ali modeli za slike koje dvije fale iz tog triptiha su naravno Srbija i Hrvatska, gdje je moja kćer u biti imala cimericu Melisu, koja je Bosna, Eva je bila Hrvatica, odnosno Hrvatska, a Bojana je bila Srpkinja, mislim još Srbija, gdje sam u biti htio ta nevina lica djece koji nemaju veze sa pričama koju mi baštinimo, napraviti u biti, ispričati tu priču, znači recimo sad Srbija gleda skroz u bok, uopće ne gleda u promatrača, to je jedan od rijetkih profila. Ja sam tako to doživio, ne? Jer je svašta bilo i sad sve ovo dalje možemo politički bojati što ja ne želim, ali činjenica da su se stvari događale iz tog kuta tako. A Hrvatska je sasvim nešto izbezumljeno, onako, sa jednom bijelom maskom, tako dalje. Bila mi je želja nju izložiti, ali jednostavno mjesta nije bilo. Tako da, njima, svima, oni su oduševljeni sa slikama, taj odnos je ok, a ljude uznemiruje. Jer najgora je stvar ako napravite sliku ili pjesmu, ja ne bavim se glazbom, ali i da ljudi ostanu indiferentni. To je ravno ovom znaku iza vas, mjesto za požarni aparat. Razumijete, vi ga vidite, ali ga ne vidite. Moj cilj je u biti kao da zazviždiš i da kažeš, dođi, vidi, imam ti nešto za reći. Neku vrstu, ne one moderne provokacije, ali jedne suvremene provokacije gdje čovjek ispred te slike si postavlja pitanja. Isto kao što si ja postavljam. Ja ih ne dajem odgovor, nego baš volim postavljati pitanja. Izazivati reakcije. Ima li možda, evo, iz vašeg rada, možda ste doživjeli negdje na nekoj izložbi da ste upravo isprovocirali neku reakciju? Pa u Lošinju su mi grebali po slici. Zašto? Jer nisu vjerovali da je to slikano rukom. Iz tog razloga radim radionice koja će biti sutra ovdje. Jer u biti ljude dosta zbuni ova tehnika. Ono što meni je bio imperativ kada sam krenuo negdje 2016. 2017. kad sam došao prvi put iz Madrida, sa edukacije u biti htio sam tu tehniku sad da to bude nešto i onda sam skužio da u biti ljudi šta god da naslikaš u toj maniri, ljudi gledaju tehniku i kažu wow, uopće ne gledaju priču. I onda sam u biti pokušao čim manje tu tehniku da ju zadržim nekako na niskom, a da priča prevlada. I ta dvojica su sirota grebali i rekli su kao, eto ti nešto muljaš. Oni su rekao, gledajte, sutra imam radionicu, dođite i ako vas uvjerim u suprotno, platite mi piće. I platili su piće. Ljudi su ribari, šta, mislim, čovjek nema, ali je bio iskren. Tako da ima raznih reakcija, ima ono što društvene mreže vole, to ima tih ljudi koji tako negativne komentare bacaju, pa se moj otac bio bacio u te rasprave na društvenim mrežama, pa tako dalje. Ljudi ne znaju, razumijete, nisu upućeni i onda ih ja volim pozvati ili u atelje ili da dođu na radionicu da vide u biti kako se stvari rade i da je to objektivno moguće. Evo, upravo ovaj tjedan ovdje u Karlovcu ćete imati radionice i one su zapravo zamišljene tako da vi demonstrirate kako slikate i provedete naravno zainteresirane kroz izložbu. Pa osim toga ja sam predvidio, znači ta demo radionica je u biti postupak kako ja slikam,
A onaj drugi dio radionice je u biti grupni rad radionica gdje bi ja vodio ljude kako da naslikaju jedno ljudsko oko. Ja bi radio taj demo sa uljem, a ovo bi radio sa akrilom, pošto ja vodim radionice u Poreču, u svom izdvojenom ateljevu, ne tamo gdje slikam. I idući tjedan imamo izložbu, 38 polaznika ima veliku izložbu, tako da evo, 1 godina još iza nas. Tako da, evo, ako neko bude prije toga gledao, slobodno dođete, nije nikakva obaveza, čak možete sjesti i gledati. Ja volim ljudima podijeliti ono što znam. Podijelio sam i svome sinu, koji je ovdje bio model na slici. On je student, friško upisani Akademije primjenjenih umjetnosti u Rijeci, tako da preuzima posao. I to su 2 posljednje slike prije nego što je ovaj postav krenuo na put. Ovo mi je prijateljica koja je pobjedila ovo što je imala, što se vidi. I slika se zove Pobjeda, slika nije gotova. Jednostavno nisam stigao završiti, došlo je sve onako, u ateljevu se neke situacije zakomplicirala i onda sam rekao, gledaj, ide ovako i Bog, ne, ona je zadovoljna, sretna, ali ćemo imati nastavak priče jer ću raditi još 2 slike, s pola kose i sa bujnom kosom, tako da sve se vratilo na svoje. Vi ste do sada izlagali ne samo u Hrvatskoj, nego i diljem svijeta. Svugdje, da. Da. Dobitnik ste brojnih nagrada. Pa znate što, nagrade da, ali sam jednom trenutku stao s tim natjecanjem. Ja sam rekao jednom prilikom jednom povjesničaru da moje najveće natjecanje sa samim sobom. Znači ujutro se ustati, rano ustajem, pa otići u atelje, pa stvoriti nešto, pa živjeti u biti kakav si htio. Znači kad si bio malo, si rekao, ja ću ja biti slikar, ali nisam računao da će to biti masu prepreka koje mora čovjek svakodnevno preći. Ali da, bile su te neke nagrade i svim mojim učenicima, ljudima koji uče od mene preporučam i članstvo u strukovnim udruženjima i natječaj i sve živo, probajte, vidite. Možda vama to odgovara. Ja sam već ostario i nekako nije mi to smjer u kojem želim ići. Tako da više volim biti dio nekih drugih projekata koje su recimo u Madridu bili, u Zaragozi, u Barceloni, neka okupljanja najboljih svjetskih portretista, pa ne znam, tako neki projekti, gdje u biti je zdravija atmosfera nego na nekim natjecanjima. Ajmo tu se zadržati, tako da. A što se tiče Hrvatske, pa da, bio sam izlagao na Bijenalu slikarstva jednom i na Trienalu portreta, Trienalu akvarela, tu sam izlagao jednu sliku kod vas. Na svim izložbama ovim što su kao bitne za izložiti, Trienale slikarstva u Zadru, jako dobar projekt, ne znam da li dalje živi. Tako da lijepo je staviti se malo u kontekst kolega, vremena, ali kažem, meni je taj imperativ stvaranja prije svega. Znači da ja imam mogućnost da su mi zdrave oči, ruke, tijelo i da ja mogu određeno vrijeme provoditi u ateljevu i zaboraviti natječaje, izlaganje i sve. Na kraju krajeva Aleksandra, koja je zahvaljujem do neba što me pozvala u biti ovdje i nažalost i ona je morala određeno vrijeme, ja sam stalno rekao pa čemu iduće godine, jednostavno nisam stigao sve ispunjavati što sam mogao i onda je došao Karlovac na red, tako da ne ispada da sam neki prepotentni tip, nego jednostavno nisam mogao. Dobro, ovdje izlažete dakle portrete, izlažete minijature, ali vi slikate i murale, koliko sam mogla primijetiti. Da, recimo, bio sam dio nekih projekata, bavim se i mozaikom, ali sam sudjelovao i u projektima Vukovar Art, koji je, nažalost, opet nije nastavio svoje postojanje. Ja jako vidim da vi imate lijepe murale po gradu. Mislim da znam dečka koji je to organizirao. Da, radim mozaike, imam partnere iz Italije s kojima realiziram velike projekte. Nedavno smo na jednom hotelu u Poreču radili jednu fasadu. Opet se vraćam na atelje. Sve što me vuče van iz ateljeja, pogotovo street art, bilo nešto slično tome, mi uzima jako puno energije. I onda mi je to nekako pokušavam svesti na minimum. Ne? Ali evo, mozaik je nešto što me zanima, pošto evo, pored sebe naziva gradom mozaika, onda volim se okušati u mozaiku. Ne? Ova? Andargatija, da, ta slika je diskutabilna. Drugačija. Da, radi se o autoportretu u biti. Slika je Andargatija je, u biti to je grčka riječ, iz koje se kasnije izvela izvedenica Drangeta, što je u biti jedna od najopasnijih organizacija u Europi i koja je dobrim dijelom, nadam se da niko neće radi ovoga goniti, zaslužna za veći dio
recimo konkretno ja sam prije 2 dana došao iz Parme iz Italije za sliku Europe koja u biti kontrolira ulazak i izlazak ljudi i tako dalje, tako dalje. Ja sam slikao 2016-2017 gdje još to nije bilo toliko jako, ali sada je jako. Ovo je lice Europe, ajmo tako reći, koje je tako kako je. Ne bi previše toj slici jer je jako uznemirujuća, ali u biti sam to ja sa bijelom šminkom i sa umjetnom krvi, tako da nije pravo krv. Okay. Ovo je Iva. Zvuk. Znači, ovo je slika koju sam slikao, u biti sva sreća da postoje te društvene mreže, pa sam 2-3 dana prije napisao jedan post vezan za Rusiju i Ukrajinu, pošto imam jako puno prijatelja svugdje, onda sam jednostavno se osjetilo da će nešto puknut. I onda sam naslikao tu sliku kao ono, znači kad čuješ zvuk u daljini da dolazi. Ne? U biti Iva je bila kod mene u ateljevu, zezali smo se, već je šminka bila isprana i onda sam mi tako rekao, daj mi ovako jednu facu napravi. I onda sam ju isfotkao i u biti sam napravio tu sliku koja ovako ima isto jednu psihološku, onako baš komponentu, jako. Barem meni jako draga slika. Znači ne mora biti veliko da bi bilo moćno, može biti malo. Ne? Spomenuli ste digitalne alate, društvene mreže. Koliko je to danas bitno zapravo u radu umjetnika? To je jedan kanal gdje se možete i sami reklamirati i zapravo utjecati. Mislim, neodvojivo je, znate, neodvojivo je pitanje trenutka kad ćemo se implementirati mobitele u tijela, u ruke, šta god već će biti, ne, bit će. A što se tiče toga, ja sam bio onako dalje od tih mreža, onda sam se 2017. ponovo, znači kad sam bio u jednom boravku u Španjolskoj, objavio sam jednu fotografiju sa spomenutim profesorom i onda mi supruga nazvala i rekla šta se događa, jer sve klikalo, ljudi su vidjeli njega koji ne pojavljuje se često u javnosti, stari španjolski majstor, tako dalje. I onda sam rekao, idem se polako vratiti društvenim mrežama i sad koristim sve. Onda kad je došla korona, imao sam dosta tih seminara sa galeristima iz vana, znači jedan gospodin koji je iz Australije, iz Tajvana jedna gospođa i iz Njemačke, jedni galeristi, koji su nam radili čitav niz radionica marketingu na TikToku, marketing na Instagramu, a i supruga mi se bavi marketingom, tako kad to sve skupa kad se spoji, onda u biti čovjek treba biti spreman na ovo. To je isto kao da auto izumljen, svega ti nećeš voziti jer to ti je strano. Ne trebaš prihvaćati stvari, trebaš se služiti s njima i shvatiti to kao alat. Ne? Čim odeš u neko izražavanje emocija, nije dobro. Tako da, evo slike dvije meni jako drage, čak ova je dole na ovom džambu, da? Ulaz i izlaz, to su moje prijateljice Irena i Debora, isto su bile kod mene u ateljevu, jedno večer smo onako radili light show, neka fotkanja, ne? I u biti, ono što je bitno za njih, da su me predstavljale na prvom hrvatskom trijenalu portreta u Kninu, u Kninskom muzeju. I tu sam eksperimentirao i sa tehnikom, to je drvo neće da pasta. Tako da one imaju malo drugačiju vrstu teksture, malo drugačiju vrstu sjaja, čak i ona tamo na nekoj drvenoj ploči. Mislim da i ona će biti po Karlovcu na ovim City Lightsima. Isto igra sa svjetlom, neskrivena ljubav prema baroknom slikarstvu. Igra i sa svjetlošću i uvijek pokušavam tu nekako svjetlost loviti kroz slike. Previše pričam. Da, ovdje imamo znači, ova slika ovdje koja se zove Svarožić, to je onaj slavenski bog, i ona Iva Sound su biti nekako paralelne slike koje sam radio zajedno. To je taj osjećaj toga što se sad trenutno događa. A ovo su opet isti model, to je brat od Ive, Ivan, isto Black River. Tako to je baš u onom trenutku kada sam nakon izložbe u Dubrovniku, ogromna izložba, 70 i nešto slika je bilo, stvarno je bilo marketinški odrađeno i stvarno bilo je meni nestvarno. I sad ti misliš pun si elana, sad ćeš ti doći u atelje razvaliti, međutim dogodi ti se ovo, odeš totalno crnilo i trebalo jedno vrijeme, u biti to mi je postao problem, valjda kažem, starim čovjek. Ne? Nakon velikih stvari, kao recimo ove izložbe, tako teško mi se nekako vratiti u atelje, izolirati mozak i raditi nove slike. Jednostavno ne znam šta je to, psiholozi bi dobro definirali, ali nije lako u biti kad dobiješ tu vrstu dopamina i tu vrstu pažnje, onda opet vratiti se u atelje i samo ti bijelo platno i nema zezanja. Ne.
Tako da... Ali kako to izgleda u vašem ateljeu, vi prikazujete i na vašem YouTube kanalu, pa evo svi oni koji će gledati ovaj naš razgovor mogu naravno vidjeti i kako vi to stvarate. Da, imam, to je danas moderno, ima takozvani Linktree i na tom Linktree u biti imaju apsolutno sve društvene mreže koje koristim i čak neki digitalni katalozi od prije koji se mogu prelistavati i sve, tako da dostupno je sve. Moja kćer opet, zove se rock and roll. Pošto sam ljubitelj glazbe i glazbu ne isključujem iz svog stvaranja, onda je bio red da ga naslikam, tako da, evo, to opet dio priče od prije. Ne? Dobro, nakon rock and roll priče, ovdje je... Jedna prijateljica isto koja je bila model za sliku koja se zove Oko majke, to je taj novi ciklus, a ovo je par ciklusa prije Iva ponovo. Ona se opet nadovezuje onu mračniju fazu, tako da vidite koliko je ova dramatika, recimo, u svjetlosti, tami i svemu drugačija od ove kontemplacije na ovom ovdje radu. A evo, iako kažete da je teško nakon velike izložbe se vratiti u atelje i početi stvarati nešto novo, jeste li sad još uvijek u istom ciklusu ili ipak spremate nešto novo? Spremam nešto novo. Jel smijemo saznati što? Slike. Slike. Ne, radim na novom ciklusu koji u biti želja mi je napraviti slike koje će biti praktički, vezane će biti uz realizam, ali svaka slika će biti jedan eksperiment. Ne? Tako da, onaj koji je na društvenim mrežama može biti, zadnja je slika recimo na Instagramu, pošto je on onako vizualan, tamo se u biti vidi što radim. Pokušat ću i tehnički i motivski otići malo drugačije. Znači, ponovo me jako vuče pejzaž, predgrađe gradova gdje sam bio, opet igra sa svjetlošću iz sjena i neki elementi baš onako intimni iz života, recimo imam predivnog psa velikoga kojeg šetam jutro na večer i neki kadrovi iz toga, znači ti neki sumraci, sutoni, noći, uvijek me tako nekako vuče. Imam neke radne nazive, ali to mi je još uvijek nekako kao svjetionik. Znači ta dva smjera, jedan je noć, nikto, noć, ne? A drugi je u biti te neke različite vrste ljubavi, different kinds of love. Na engleskom bolje zvuči, ne znam zašto vi pričamo engleski na Instagramu, ali dobro. Tako da recimo tu u tom nekom smjeru, a to će se vjerojatno negdje spojiti i otići u jedan cjeloviti ciklus, jer ja planiram ponovo se vratiti u Dubrovnik, pošto je tamo je jako velik prostor i jako dobar ambijent za predstaviti velik grad velikih formata i objediniti onako neki ciklus, neki radovi od ovoga će isto biti dio te priče. Tako. Ali ja se nadam da ćemo se vidjeti ponovno i u Karlovcu. Ja se isto nadam. Evo možda još da objasnite. A ovo su slike u biti kćer ponovo i ovo je jedna djevojka koju sam u nekom restoranu u biti našao, ona je radila kao konobarica i bilo je toliko zanimljiva. Sa slikom sam se dosta mučio. To je isto neka slika kad sam izlazio iz ciklusa, ulazio u novi i u biti je nešto što je ona meni rekla, a što je danas trend, ja bi to zadržao zbog njene privatnosti, ali uglavnom radi se o tome da o krizi identiteta, promjeni i tako dalje. Tako da sam tu negdje htio uhvatiti tu priču, jer je baš onako, kad mi je pozirala, rekla to tako opušteno, kao nešto što su mi svi ono držimo, ona je tako rekla, ali ne znam, mislim da se zove Alisa. Ne mogu ju više naći nigdje. Ugovor smo potpisali u haustoru tog restorana u Pazinu, poslije sam ju, jednostavno mi smo bili s motorom supruga, ja samo smo došli i izgubio sam ju, tako da. Možda Alisa pronađe neku vašu izložbu. Ovo je moj dragi prijatelj koji mi isto često bio model, Kristijan, tako se slika i zove, Christian, jer sam kroz suradnju sa doktorom znanosti Vinicijem Lupisem iz Dubrovnika, koji mi je bio i kustos više izložbi, dotakao sam se i u stalnom kontaktu sam sa kršćanskim zajednicama u Libanonu, u Armeniji, kršćanstvo, kriza kršćanstva i tako dalje, sve ovo što nas je pogađalo zadnjih godina, on sam htio napraviti ovako je moga Kikija, koji mi je jako, jako dobar prijatelj, sa nekim imaginarnim krilima, da nas gleda onako i kaže šta sad. Tako da, i ovdje imamo sliku također koja je bila izlagana svugdje, ona je bila po Španjolskoj na izložbi koja se zove Algo más que realizmo, kao više od realizma, koja organizira institucija iz Barcelone koji se sebe naziva Muzej suvremene umjetnosti, koji je u biti referentni centar za figurativnu umjetnost u svijetu, s kojim ja redovno surađujem. I tamo sam predstavio Hrvatsku sa onom slikom tamo Andragatijom,
koja je spomenuta prije. Model je ponovo moja Debora, frendica koja je na jumbo plakatu, ponovo Iva. I ova slika je dosta bitna jer s njom u biti završavam taj ciklus majčinstva, majke i tako dalje. To je kraj, tu sam rekao sad je dosta i krenuo sam u novo. A ovo je slika prije nje, majka noći, Mara. Mara mi je bila Mara Duganđić. Ova mi je bila modelna, isto na par slika, tamo isto ona je Mother, ona mi je bila model. I malo sam se referirao na Van Gogha. Ljudi koji me poznaju znaju da ja sa Van Goghom nisam baš familijar, ali ga jako onako volim pogledati. Bio sam u njegovoj izložbi nedavno u Trstu i sve, ali znaju da ja pušem na njega. Ne. Mislim, bez danjega da su mi svi slikari iz povijesne umjetnosti nepresušna informacija i inspiracija, tako da i on među njima. Ovdje imamo priliku vidjeti u biti dve skice, male, vidite ove male tu minijaturice, i kasnije sam radio ovu veću sliku koja je kroz proces izrade doživljavala razne preinake. To su isto modeli Ivan i Iva, brat i sestra. I s tim minijaturicama volim se zaista poigravati, u novom ciklusu će biti još više. I kao prvo ona se ne radi toliko danas, ne znam daliko u Hrvatskoj, ali šire. Ima jedna manifestacija u Belgiji koja baš potiče minijaturnu umjetnost. Međutim, oni se svode na nekih 20 cm sa 20. Ja volim otići još manje. Da vidim koliko daleko ja mogu otići u toj priči. Sa ovakvim videom koji što imam, s kistovima 0,0, dobiješ jednu priču koja kad dođeš blizu također ima svoju snagu i uzmete. Ne? Bar ja to tako vidim, možda i nije tako. Ne? Da, rekla bih da cijela ova izložba ima određenu snagu, zato bih predložila da svi dođu pogledati ovdje u galeriju Vjekoslav Karas. Vama se zahvaljujem na razgovoru i nadam se da ćemo se još vidjeti u Karlovcu. Hvala.